Hatoling ba kajing lekai bau Erling Haaland na ka Manchester City. Ka City kanlong ladu menterus nem. Haka English Premier League. Kumbau Erling Haaland ulalam ya gari Norway. Penrung season gari Norway. Siaga welcome arjar arpun Rio. Ling bagi gol nau Erling Haaland. Bat ka si gol nau P Foden. Job ka City dalai gol la jiro gol ya Crystal Palace. Lingbag heading kerwin si gol Erling Haaland hagamnit ke pasau puai. Bat hagamnit ke prapo kendai lingbag penalti. Tegum tau Erling Haaland layo arteli gol. Hakanya kun haga English Premier League nenmit persya ya Crystal Palace. Bat nagal yang upi Foden ulayo bantep si gol. Kata hagamnit ke ban rupo kendai. Kajing likai kelakut no dalai gol la jiro. Haga English Premier League nenmit apeng ke City persya ya Crystal Palace. Baling ba kan dijingjom ka City. Kelane hakdan ka kami ikan kenpon hak English Premier League. Kata dabakur hadu live so pon nai kan riu teli kijing lekai. Lane kan riu sin kijing lekai. Kabarang bat akran kabarang kong kri Arsenal kata da live pun riu pon nai kan riu sin kijing lekai. Haknya kun ka Arsenal persya ya ka Wolf. Ka Arsenal keljob da argol la iway. Katba kedan kepalai kedik Aston Villa dalai pulai poin naik kan redusin kini lekai. Ke Aston Villa kalau job persya ya West Ham menit kata dalai gol lah argol. Dia kedan kepasau kedik Chelsea da arpra poin. Kapasan kedik Crystal Palace. Kebelarem no aksi tim menit kata da arpun riu poin. Kapan riu kedik Liverpool da arpun riu poin. Dia giwe pat ke tim gebekun menit ak English Premier League kedik kilong apreng. Ke Sunderland kalau job persya ya ke Newcastle da iwe la jiro. Ka Nottingham keljom dalai gol persya ya Tottenham. Bat kajing kon ke por 10 bajen mit par kalong pening Brentford par kali United. Kajing leka ke por 10 bajen seteng menem stem kalong pening Manchester United bat ke mau. Kajing leka benwan hak English Premier League kalong biang ke arpu tering. Mantau menai arjar arpesan. Katakan long nadu ke pon riu baje hadu ke por katui baje men. Ha ke pon riu baje jumlah tiga arpu tering kajing kon kalong pening ke Newcastle persya ek Chelsea. Nang tak por Preston ke Brighton persya ke Sunderland, ke Bournemouth persya ke Burnley, ke Manchester City persya ke West Ham, ke Wolves persya ke Brentford, ke Tottenham persya ke Liverpool ke por katway beje. Nang tak kejing lekai hagamit ke arpuai tarikwan. Katakan long nadu ke por si beje menstem. Kejing kun ke long apeng ke Leeds United persya ya Crystal Palace. Nang ta kawai pat kedai ke Everton persya ke Arsenal. Nang ta ke por sipo baje min pan. Kini kun galong pedeng ke Aston Villa persya ke Manchester United. Papai pan hakajing lekai jung La Liga. Kanon beng kajing lekai lasai ke seni ke por si baje seteng min. Kala dei no artan ke khat ndriu tering. Kata ke por si baje seteng kini kun galong pedeng ke Real Madrid persya ya klub Alaves. Ban Cavales Cano persya ya Real Betis. Nang tak jini kun banwan hagal liga kenlong biang hakat Desember arpo terik lene arpo terik mantau benai arjar opsan. Kata hak arpo terik berarpo terik rukumjo. Ke klub Barcelona kabawan hakaran kabaningkong hagal liga hakamit ikan pon kane kun biang hakamit jung arpo terik hakapor prawaje sausan menen persya ya klub Villarreal. Ke klub Barcelona kelakor adu sau play point naik kat nyusin gijing lekai. Ke Real Madrid live pun riu point naik kat nyusin gijing lekai. Ke Villarreal live san point naik kat san sin gijing lekai. Nang tak basau ke Atletico live so point naik kat nyusin gijing lekai. Nang tak bandriu ke Espanyol live point naik kat nyusin gijing lekai. Te nam tagi we pat ki point jong La Liga bat kumjuru ke English Premier League bat ke Champions League. Padi video berikut ngan sepenilun ya borok ki klom bat kumjuru ya ki pon kabaki kiyo te papai haga Champion League UEFA Champion League mentaus nempan ke Arsenal kang nek kedan kabeningkong kata khat prapon ke Bayern Munich khat san pon PSG khalai pon City khalai pon bat ke jing lekai banwan namenta ke UEFA Champion League kan long biang hau bana Januari arjar penriu haga arpo tering katan lu kepor kendai baje hadu kepor si baje stem
Bat nang ta kanon beng jelekai hak arpui taring Januari arajar arpun Rio. Te namta kami ikan pon jong Champion League, La Liga, bat English Premier League. Lawan pej yang ni beliau hormat kon bangan penilot ya borok ki klom jong gini lightly kijing ikon kata ka English Premier League, Champion League, bat ka La Liga. Kane ka peni pimenta ka dei haka Champion League. Nang ta pin sui saya kami ikan pon jong ka English Premier League. Nang ta but sa kami ikan pon jong ka La Liga. Kitang me subscribe. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people